kamu hai rakan ji ulun pandang ayangan bunda kisah genasih kamu hai rakan ji ulun pandang ayangan bunda lun tinggai kampung waringan kaulan lun japeti mang ilmu agama lun tinggai kampung waringan kaulan lun japeti mang ilmu agama Raudatul Marif daya lun sayang damang udalang Aceh utara tempat meruno ilmu agama tempat menghafal kalam mulia bapi kaji ngan bunda sayang ade malam rindu dan rasa bapi kaji ngan bunda sayang ade malam rindu dan rasa aso sakit lambadan wate tebayang tujuh imada aso sakit lambadan wate tebayang tujuh imada meadau salon ke Bandung gure kadang nanane wate belajar meadau salon ke Bandung gure kadang nanane wate belajar meadau salon ke Bandung gure kadang tiwate